August sang ni sompakwa khan American meichia race car driver jesi kumsom thum pakomi chu jet power car manga alvo dijat USA meichelir thei khal chakber fastest lane speed record for women war record siam atum nalama chesual in aborala athi atanga thlasom pakhat na vela Guinness World Record atan pom ani thu puan ani world record siam hi a hreman talo hemi tum hian darkar khata kilometer zariat somli pakha a chakin atlanin stan women Kitty O'Neil in kumsang khajakwa som sari paruk a record siam darkar khata kilometer zanga som chu akhum ani Commonwealth game a tumni zet gold medal lo la to India weightlifter Sanita Chanu chu damdoi man phallo laka hunrei tak mingchian na nei nuwa Arjuna award hlan ani kumsang ni sompariat khan inti chakna damdoi amanga pu ani a hunrei tak achung thu ngai tu ani nuwa Delhi High Court chuan thiam achantir ta ani International Federation in damdoi man phallo manga apu na laka tangin Sanita Chanu hi afihlim ta a Delhi High Court thupe kangin Arjuna award hlan ani ti in ministry chuan thu chua asiam Sanita Chanu hi kumsang ni somparian me tha khan athisente sani a positive awangin he award hi adong thelowa Ministry of Youth Affairs and Sport Government of India in India mi infiam nalama ming tha de hena apek thin he choi moina sumfai nuinga kengtelle bronze manga Arjuna lim an siam lom manchu tuna adong ve thei ta chau ani kumsom ni paruka upa Chanu hian sangni sompali le sangni sompariat khan Commonwealth game a 48 kg le 53 kg category a gold medal ala a India ram atimhing thalhe ani